Mobilna zdravstvena klinika, standardno opremljena ginekološkim stolom, mobilnom ultrazvučnom i drugom potrebnom opremom za hitnu pomoć, kako bi se osigurao pristup brizi za majke koje uključuje i pre- i postnatalnu skrb te bezbjedan porod, uručena je Univerzitetsko-kliničkom centru. Mi tu možemo da radimo i zaštitu majke, trudnice, porodilje, ali možemo da radimo i preventivne programe, što je nama jako drago, kako u otkrivanju rizičnih trudnoća na licu mjesta, tako i u otkrivanju, i što ćemo sigurno uraditi i u prevenciji i ranom otkrivanju malignih oboljenja. Još jedan iskorak u pružanju kvaliteta zdravstvenih usluga korisnicama zdravstvenih usluga. Ovo je prvi put da je ženama sa područja Tuzlanskog kantona dostupna ovakva vrsta zdravstvene zaštite, naročito za one u ruralnim područjima koje neće morati putovati do kliničkog centra. Riječ je o donaciji Ujedinjenih nacija za područja pogođena poplavama. I upravo zbog toga što u Bosni i Hercegovini postoji jako puno udaljenih, izoliranih mjesta, smatralo se da bi jedna ovakva mobilna ambulanta bila rješenje kvalitete usluge koja se pruža. Za područje Bosne i Hercegovine obezbijeđene su ukupno 2 ambulante, a jedna od njih pripala je Tuzli. Razlog je, navode iz Ujedinjenih nacija, jednostavan. Naime, riječ je o bolnici koja pruža usluge velikom broju stanovnika. Ide u prave ruke kolegama sa ginekologije koji će sigurno na ovaj način se približiti stanovništvu i pružiti usluge koje su jako bitne nakon ovih poplava i klizišta za žene ovog kraja. Moram samo kazati da mi kao Crveni križ ni u kom slučaju nismo odlučivali gdje će šta ići. Mi smo samo posredovali i ispoštovali volju donatora kao i volju entitetskih ministarstva zdravstva koji su odlučili o lokacijama. Resorno ministarstvo i Crveni križ će u saradnji sa Univerzitetsko-kliničkim centrom ugovarati mjesto i vrijeme dolaska ambulantne jedinice. Sredstva za nabavku 2 mobilnih klinika u vrijednosti od $100.000 osigurao je Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije u okviru UN-ovog programa oporavka od poplava Danas za nas.